Pemirsa pengharga daging bawi sampun nyansan ngemalang nyangre pengerau rahinan galungan miwah kuningan. Rawi mangkin harga daging bawi sampun munggah. Ring harga sia dasa tali rupiah a kilo, sani katanya nih pitung dasa tali rupiah a kilo. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Anagung Bayu Brahmasta Mahosang, pengharga bawi hidup Rauhe Mangkin, sampun munggah ring bilangan seket tali rupiah a kilo, sane katanya nih sasur tali rupiah a kilo. Panincapan harga bawi sangkaning akeh nyane pengarsan saking dura pulau Bali, utamanya nih Sulawesi. Pamekas ring pengerau rainan galungane mangkin stok bawi kejantanang kantun nakingin. Pemotongan bawi nyangre galungan kapasti kayang nincap kali 10% saking rahina katanya nih sane wantah motong satak seket kantor 300 ukut rahina ring RPH. Panincapan inucap memargi sangkaning perekonomian keramane sane sampun sayan mecikang. Kung Bayu Mausang ring sajoning mapi dabdab ring sajoning kahanan sane memargi Paiketan Danis sampun nyakayang plekutus jadi petugas rumah masuk dokter hewan pemeriksa kesehatan hewan ring samian pasar sanewenten ring Denpasar. Ipun sampun ngawit ngomong tugas inucap antuk nureksain kesehatan hewan miwah daging ring tanggal kalidase September kantos 24 September nepet ring rahina penambahan galungan. Selanturnya nih anutin seselah harga pasar saking Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kota Denpasar kauningin pengharga daging bawi sampun incap 5,7% sayang sareng ukune lintang. Katanya nih harga daging bawi ring 4 pasar ring Kota Denpasar dados target pemantauan nguningayang harganya nih sampun munggah sawetara ulung dasa talian a kilo. Widya Stuti Bisnis Bali.